ассалому алайкум, бинандаҳои азизу гиромӣ, барномаи ахбор аст аз телевизиони Тоҷикистон. тағйирёбии иқлим таваҷҷӯҳи ҷомеаи ҷаҳонро ба худ ҷалб намуда ҳар гуна хатарҳоро дар табиат ба вуҷуд меорад. ин аст ки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ин самт аҳамияти хоса зоҳир намуда вобаста ба обу иқлим дар сатҳи байналмилалӣ пайваста ташаббус нишон медиҳад. аз 5 ташаббуси пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ пазируфта шуд ки дар доираи он якчанд чорабиниҳои сатҳи баланд доир гардед. шарҳи бештар дар гузориши Дилшод Ҳакимзода. таҳқиқи бисёрсола нишон медиҳад ки дар равандҳои иқлим тағйирот ба вуҷуд омада ҳар гуна хатарҳоро ба табиат таҳдид менамояд. агар ба ҳарорати ҳаво назар андозем, нисбат ба солҳои пеш баландшавии гармӣ бештар ба назар мерасад. масалан солҳои 1990-1999, яъне давоми 10 сол дар шаҳри Хуҷанд 28 ҳолати баробар ё зиёдтар аз 40 дараҷа гарм шудани ҳарорати ҳаво ба қайд гирифта шудааст. ин натиҷа дар солҳои 2010-2016, яъне дар давоми 7 сол 53 ҳолат ба қайд гирифта шудааст ки таносубан 25 ҳолат зиёд аст. рақамҳои овардашуда нишон медиҳад ки тағйирот дар баландшавии ҳарорат суръати бештарро касб намудааст. зимни мушоҳида маълум гардид ки дар дигар минтақаҳои кишвар чунин ҳолат ба назар мерасад. мисоли инро дар омӯзиши бисёрсолаи иқлими ноҳияи Дарвоз дидан мумкин аст. яъне агар дар давоми солҳои 1990-1999 дар ноҳияи Дарвоз 63 ҳолати баробар ё зиёдтар аз 40 дараҷа гарм шудани ҳарорати ҳаво ба қайд гирифта шуда бошад, дар солҳои 2010-2016 зимни мушоҳида омори нишондиҳандаҳо 79 ҳолатро дар бар гирифтааст ки 16 ҳолат зиёд аст. баландшавии ҳарорати ҳаво албатта дар обшавии пиряхҳо ва кам шудани ҳаҷми захираҳои обӣ таъсири манфиро ба бор овардааст. масалан дар соли 1980 масоҳати пиряхи Зарафшон 133 километри мураббаъро ташкил дода бошад. натиҷаи мушоҳидаҳо нишон дод ки ҳаҷми он кам шуда дар соли 2024 ба 127 километри мураббаъ расидааст. яъне нисбат ба соли 1980 камшавии 6 километри мураббаъро фаро гирифтааст. раванди обшавӣ дар дигар пиряхҳо низ ба чашм мерасад. масалан дар соли 1980 агар масоҳати пиряхи Гармо 115 километри мураббаъро ташкил дода бошад, ин рақам дар соли 2024 111 километри мураббаъро дар бар гирифтааст ки нисбат ба соли 1980 4 километри мураббаъ кам мебошад. чунин ҳолати табиӣ агар пешгирӣ карда нашавад, иқтисодиёти ҷаҳонро ба буҳрон гирифтор намуда ба оромиши аҳли сайёра халал ворид месозад. яъне дар натиҷаи ивазшавии ҳарорати ҳаво, норасоии обу ғизо дар бозори истеъмолӣ авҷ гирифта фишангҳои иҷтимоиро дар ҷаҳон ба вуҷуд меорад. махсусан вобаста ба ин масъала бо ташаббуси президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қатномаи маҷмаи умумии созмони Милали Муттаҳид дар бораи эълон намудани соли 2025 ҳамчун соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо ва 21 март рӯзи ҷаҳонӣ пиряхҳо қабул гардида фонди мақсадноки байналмилалӣ оид ба масъалаҳои ҳифзи пиряхҳо таъсис дода шуд. бояд гуфт ки ташаббусҳои ҷониби Тоҷикистон дар фаҳмиши дурусти масъалаҳо ва мушкилоти марбут ба об дар сатҳи ҷаҳонӣ ва ҳалли онҳо барои рушди иқтисодиву иҷтимоӣ, таъмини устувории ҳифзи муҳити зист, ба даст овардани сулҳу субот ва дар маҷмӯъ рушди устувор саҳми арзанда доранд. Дилшод Ҳакимзода барои барномаи ахбор. талаботи рӯзафзуни аҳолӣ ба равғани худӣ тақозо дорад ки имкониятҳои дохилӣ бештар истифода карда шавад. бо ин мақсад олимон барои истеҳсоли равғани худӣ кишту парвариш ва интихоби навъҳои хуби зироати равғанидиҳандаро тавсия медиҳанд, зеро дар таркиби дони зироати равғанидиҳанда беш аз 60% равғанҳо ва сафедаҳо мавҷуд аст. гузориши Мансури Ҷалол дар ин хусус.
شیفو این نوع معصر که نتیجه زحمت اولیمون تاجیک است، پرورش در زمین‌های للمی منطقه‌های از بوریشو تامین و نیم تامین جمهوری منتخب شده است. بنا به تحقیق اولیمون ساهم معصر نسبت به دیگر زراعت‌های روغن دهنده زراعت پرقیمت روغنده به حساب رفته، در ترکیب آن 28-30% روغن نیم خشک و نزدیک 12% سفیده موجود است. ضمن یک چاره‌بینی صحرایی نمونه کار اولیمون اینستیتوت زراعتکاری اکادمی علم‌های کشاورزی تاجیکستان معرفی و برای کشت منبعده به کشاورزان توصیه گردید. مقصد برگزاری امروز سمینار علمی عملی در موضوع تکنولوژی معاصر پرورش زراعت‌های یعنی روغن دهنده محصر و ذخیر بررسی نتیجه‌های تحقیقات امروزه اولیمون اینستیتوت زراعتکاری یعنی که انکشاف شاید تخم پروری تکنولوژی پرورش حرکت کنیم که در زمینه للمی کشت زراعت و محصر و ذخیر رو بسیار کش کنیم، چون که این زراعت اساسی حسابی خاصی زمینه للمی است. کشت محصر برای تیرامو خیلی خوبتر است. برای خوجگیداران، فرمیران و دهقانان پیشنهاد کرده می شود که کشتی تیرامویی خوبتر می شود. نسبت کشتی بهاری حاصلناکی‌اش هم بلندتر است. این زراعت برای خوراک چاروا هم چون زراعت سرغذا می باشد، چون که در ترکیب دانش از 28 تا 32% روغن موجود است. تأکید گردید که در شرایط تغییریابی اقلیم از جمله گرمشوی حرارت هوا در جمهوری پرورش و استحصال زراعت معصر و صغیر در زمین‌های للمی نقش مهم دارد و برای استحصال محصولات غذایی در مملکت مساعدت می‌نماید. زیاد نمودن کشت زراعت‌های روغن در زمین‌های للمی و در کشت تکراری بعد از جمع‌آوری حاصل زراعت‌های علدانگی و زراعت‌هایی که حاصل زمین خالی شدگی است. از صوب زراعت‌های روغن دهنده تا 60-70% با روغن خودی جمهوری تاجیکستان را تامین نماییم. یعنی توصیه داده می‌شود که در کشت زمین‌های للمی تا 30% زراعت‌های روغن دهنده کش کرده شود. برای ثمرناک استفاده بردن زمین و آب به دست آوردن حاصل فراوان و استحصال روغن رستنی از جهت اکولوژی تازه باید دستاوردهای علمی در عمل بیشتر تطبیق کرده شود. همکاری علم و استحصالات می تواند در همبستگی بر رشد واقعی ساحه زمینه مساعد گذارد. از 239 انشاءات بنیاد شونده جشن با استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی در ناحیه خراسان 170 عدد آن مورد استفاده قرار داده شده. در دیگر انشاءات بنیاد شونده کارهای ساختمانی با مرام ادامه دارد. از روند کارهای سازندگی و فعالیت انشاءات انفراستراکچوری سعیدچای مرادعلی و اسکندر سعید گزارش می‌دهند. با خاطر ارزنده استقبال گرفتن جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی کشور در ناحیه خراسان ولایت ختلان کارهای آبادانی و سازندگی در همه بخش‌ها وسعت تازه پیدا کرده، با قامت افراختن بنا و انشاءات گوناگون تعیینات سیمای مرکز و دهات ناحیه کلاً تغییر یافته. در این روند ساکنان و صاحبکاران عزم دارند که جشن بزرگ ملی را با دستاوردهای نظررس استقبال نمایند. در ناحیه خراسان بخشیده به 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان 239 عدد انشاءات‌ها به نقشه گرفته شده است که تا امروز 170 عدد آن به استفاده داده شده است. در این زمینه در دهه نوزمین جماعتی به نام صدرالدین عینی ناحیه از جانب یک تن ساکن محل عبدالنظر سعیدов کتابخانه با شرایط معاصر ساخته مورد استفاده قرار داده شد. کتابخانه با 6460 نسخه ادبیات گوناگون تامین گردیده برای مطالعه دوستداران کتاب تالار خانیش تأسیس داده شده است. در جماعت دهات غلاآباد ناحیه صاحبکار محلی بختاور اسامیدینov یک پل ماشینگذار برای رو و آی ساکنان دهه که سالهای قبلی تنقیصی داشتند ساخته مورد بهره برداری قرار دادند. ذکر کرده شد که امروزها ساکنان و صاحبکاران ناحیه پیوسته در اقدامهای آبادانی حصه‌گذاری کرده با این وسیله می‌خواهند جشن‌های ملی را در سطح بلند پیشواز گیرند. مورد ذکر است که در روند آبادکاری‌ها ساکنان و صاحبکاران در تعمیر و از نوسازی راه‌ها نیز توجه خاصه روانه کرده کوچه و راه‌های بین دهه‌ها را مرحله به مرحله منفرش کرده ایستادند.
татбиқи барномаҳои давлатӣ дар самти обёрӣ ва таъмини хоҷагиҳои деҳқонӣ бо оби полезӣ дар ноҳияи Хуросон пайи амал қарор гирифта, дар ҳамин замина аз ҷониби лоиҳаи системаи обёрӣ ба тағйирёбии иқлим тобовар ва навсозии заҳбуру заҳкашҳо дар ҳавзаи дарёи Вахш пойгоҳҳои обкашонӣ аз навсозӣ шуда дастгоҳҳои нави обпарто васл гардидааст, ки метавонад солиёни зиёд хизмат расонад. ҳамчунин каналҳои обгузар дар ҳудуди ҷамоати деҳоти ҳилолӣ дар масофаи беш аз 5 километр бетонпӯш гардида истодааст, ки барои обрасонӣ ба хоҷагиҳои деҳқонии ин минтақа мусоидат менамояд. Саидшоҳи Муродалӣ, Искандари Саид, ноҳияи Хуросон, Ахбор. ساکنان جماعت دهات نوگیلم شهر اسفره بهر استقبال سزاوار جشن 35 سالگی استقلال دولتی اقدام‌های نیک و شایسته را عملی نموده برای باز هم آباد و زیبا نمودن محل زیست خود تلاش می‌نمایند. از شهر اسفره صابر ایوبی و صاحبان قربان گزارش می‌دهند. дар доираи корҳои ободониву созандагӣ ба истиқболи 35 солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷамоати деҳоти навгилеми шаҳри Исфара барои ободонии маҳал ҷаҳду талош доранд. дар радифи бунёди иншооти муҳими иҷтимоие ки бо маблағгузорӣ аз буҷети давлатӣ сурат мегирад, мардуми созандаю ободкори деҳот аҳлонаю дастҷамъона барои ободу зебо намудани зодгоҳи хеш камари ҳиммат бастанд. аз ҷумла аҳли маҳаллаи Зарбофи деҳа ки дар он беш аз 300 хоҷагӣ дар фазои ваҳдату ҳамгироӣ зиндагӣ мекунанд, аз иқдомоти созандаи давлату ҳукумати мамлакат истиқболи гарм намуда бо ҳамраҳии дастҷамъона маҳалли зисти хешро ободу мунаввар менамоянд. ахиран бо ташаббуси сокинону дастгирии нафарони эҳсонкор боз як иқдоми нек мунфаршкунии роҳу кӯчаҳо амалӣ гардид. бо саъю кӯшишу саҳми сокинони ободкор ва соҳибкорони саховатпеша зиёда аз 10 километр роҳу кӯчаҳои маҳалларо бо паҳноӣ аз 4 то 10 метр пурра мунфарш карда шуда барои рафту омад шароити хуб фароҳам оварда шуд. ҷоизи зикр аст ки дар ташкилу пешбурди корҳо дар самти азнавсозӣ ва мунфаршкунии роҳҳо дар баробари соҳибкорони саховатпеша аъзои ҳар як оилаю хонавода ба қадри имкону тавон мусоидату саҳмгузорӣ доранд. мо сокинони муҳаллаи Зарбофти ҷамоати деҳоти Навгулем шаҳри Исфара تصمیم گرفتیم که به مناسبت 35 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان تصمیم گرفتیم که محله خود را پر اسفالت پوش نموده برای آبادی محله سهم خود را گذاریم. همه یک دلانه محله را اسفالت پوش کردن. برای اسفالت از 4 تا 10 متر می باشد که تقریبا 10 کیلومتر محله رو اسفالت پوش نمودیم. همچنین باز برای آبادی محله چاخانه، مغازه، زیاده از 7 پلی راهگذر، ساواکنک‌های برقی را همه محله یک دلانه به سیمچوبی کوچه برآورده ایستادند. ҳамзамон бо баробари ободонии роҳҳо сокинони маҳалла аҳлонаю тариқи ҳашар аз болои ҷои калоне ки аз байни маҳалла мегузарад 7 пули пиёдагузару мошингузар бунёд намуда кӯчаҳоро ободу зебо намуда истоданд. воқеан яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати давлати мо роҳандозии бунёдкориҳо, сабукӣ бахшидан ба тарзи ҳаёти мардум, фароҳам овардани шароит ва таъмини зиндагии орому осуда дар маҳаллаҳо мебошад. сокинони деҳа изҳор намуданд ки дастгириву ғамхориҳои пайвастаи ҳукумати кишварро ҳамеша эҳсос менамоянд ва баҳри амалӣ кардани дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз тамоми имкониятҳои мавҷуда истифода бурда баҳри ободу зебо намудани ҳар як маҳал ва деҳаву кӯчаи худ талош меварзанд. Собир Айюбӣ, Саҳбони Қурбон, шаҳри Исфара, Ахбор. این موسم بهر خوش و پرمحصول گذشتن تعطیل تابستانه در دور اول لاگر استراحتی کودکان همسفر 140 نفر خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی شهر وحدت به استراحت و فراغت جلب گردیدند. همچنین در نزد 100 مؤسسه تعلیمی شهر لاگر نزد مکتبی فعالیت دارد. محمد علی عبدالکریم در این خصوص گزارش می‌دهد.
تعطیل تابستانه را بیشتری خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی شهر وحدت در لاگر کودکانه همسفر که در موضع خوشباد و هوای منطقه رامید جایگیر است سال جاری طبق نقشه معین گردیده مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر وحدت و ریاست معارف شهر خاطرمان می‌گذرانند. برای خوش و خاطرمان گذرانیدن استراحت تابستانه مکتبیان ماه قبل تعمیر و تجدید بینایی و دیگر انشاءات انفراساختار مؤسسه استراحتی خوانندگان آغاز گردیده با صفت بلند نوسازی کرده شد. همکنون با راه اندازی تدبیرهای آبادانی عین زمان نمای مؤسسه استراحتی مکتبی همسفر شهر وحدت خیلی زیبا و دیدنی گردیده است. نصب شیار و آویزه ها عوضنمایی و مجهزگردانی صحن انشاءات استراحتی با روشندهنده های معاصر به زیبایی همسفر زیبایی دیگر ضم نموده است و مربیان می توانند شامگاه هم مشغولیت های گوناگون و چاره‌بینی های جالب را با استراحت کنندگان دایر نمایند. میدان فوتبال و والیبال، حوض شناوری مکان دوست داشته ترین برای استراحت کنندگان به حساب می رود. در برابر این همچنین در مؤسسه استراحتگاه مکتبی همسفر شهر وحدت استراحت کنندگان با بازی شاهمات و تنیس وقت استراحت خود را خیلی خوش می گذرانند. استراحتگاه همسفر شهر وحدت در مرحله اول تعطیل تابستانه سال جاری 140 نفر خوانندگان را به این مکان زیبای و دیدنی آورد. در جاده فراگیری خوانندگان به استراحت تابستانه با همدستی مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر وحدت در نزد 100 مؤسسه تعلیمی ریاست معارف شهر وحدت استراحتگاه‌های نزد مؤسسوی فعالیت دارند. در مجموع در استراحتگاه‌های نزد مکتبی عین زمان زیاده از 2000 نفر خوانندگان تعطیل تابستانه خود را خاطرمان دایر می‌نمایند. محمد علی عبدالکریم، خیرالله خالمومینزاده، وحدت اخبار. کارهای برطرف‌سازی عاقبت آفت طبیعی در شاهراه اتومبیلگرد بین‌المللی لغش سرحد قرقیزستان با سرعت ادامه دارد. در این زمینه تکنیک‌های پر اقتدار ساحوی جلب شده، کارها موافق نقشه جریان دارد. معلومات بیشتری موضوع در گزارش دیگولی محمود. در شاهراه اتومبیلگرد اهمیت بین‌المللی داشته وحدت رشت لغش تا سرحد جمهوری قرقیزستان ده‌ها موضع خطرناک موجود بوده. همه ساله با فرارسیدن فصل بهار و بلند شدن سطح دریای سرخاب، فرآمدن سیل و دیگر آفت‌های طبیعی به عمل می آید که آن باعث خراب و بلندگار شدن راه‌های ماشینگرد می گردد. از جمله دوام یک سال سپری شده در کیلومتر 250 بار چهارم است که بر اثر آفت طبیعی شاهراه ماشینگرد پورا خراب و بلندگار شده به خطهای برق نیز ضرر رسانیده می شود. اینا بر سبب بلند شدن حرارت هوا، زیاد گشتن سطح دریای دیوناسوی دهه سوگات مجرای دریای سرخاب را برنموده، در نتیجه در کیلومتر 250 راهی اهمیت بین‌المللی داشته وحدت رشت لغش سرحد جمهوری قرقیزستان با مسافت 400 متر راه پورا شسته، باقی مانده 600 متر کنار راه شسته برد. ما مسئولین حرکت کرده ایستادیم که هر چیز زودتر راه را شده حرکت به واسطه همان نمود نقلیات رو براه مونیم. این است که برای تامین حرکت معتدل نقلیات در محل‌های از آفت طبیعی ضرر دیده، کارگران مؤسسه دولتی نگهداری راه‌های اتومبیلگرد ناحیه لغش با جلب ده‌ها عدد تکنیک‌های گوناگون تمغه کار کرده ایستادند تا قسمت‌های خراب شده شاهراه اتومبیلگرد بین‌المللی را پورا برقرار کرده، رفت و آمد نقلیات را تامین نمایند. مسافه شاهراه اتومبیلگرد بین‌المللی حدود ناحیه لغش قریب 100 کیلومتر را تشکیل نموده. حرکت نقلیات اساساً قطقط دریای سرخاب صورت می‌گیرد که بیشتر حالت‌های بلند شدن مجرای دریا از معیار مقرری تا اندازه بر راه‌های ماشین‌گذر تاثیر خود را می‌رساند. از جمله دوام یک سال آخر بار چهارم است که با فرارسیدن فصل بهار و تابستان و گرمشوی هوا از قسمت چپ بالای دریای سرخاب پریخ‌ها کنده شده باعث پیدایش سیل می‌گردد
که آن مجرای دریا را بسته خطر شسته بردن دهها کیلومتر راههای ماشینگرد را به میان می آورد. علاقه محل ضرردیده راه ماشینگرد که حجم کارهای برقرارسازی خیلی هم زیاد می باشد، کارگران از سیل قسماً تازه کرده در دیگر موضعهای آسیب دیده شاهراه بین المللی کارهای برقرارسازی ادامه دارد. کارگران مؤسسه نگهداری راههای اتومبیلگرد ناحیه لخت از امکانات‌های موجوده استفاده برده ایستادند تا راه را در مهلت کوتاه از سیل تازه کرده حرکت معتدل نقلیات را در شاهراه اتومبیلگرد بین المللی به طور دائمی تامین کنند. ایدگل محمود دادرجان میرزازاده برای برنامه اخبار از ناحیه لخت. با اقدام مشترک طبیبان کاردیولوژی جمهوری فدراتیوی آلمان و مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه بهره باز هم بهتر کردن دسترسی اهالی به داروهای با صفت در پایتخت داروخانه نو موافق با استانداردهای بین المللی افتتاح گردید. طبق اطلاع مسئولین همه داروها دارای سرتیفیکات بین المللی صفت بوده از جانب شرکت‌های با نفوذ فارماسیوتی آلمان تهیه و استحصال شدند. ابراهیم نصرالله‌زاده گزارش می‌دهد. соҳаи тандурустӣ яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати иҷтимоии давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ба шумор рафта дар даврони истиқлоли давлатӣ бо маром рушд карда то ба имрӯз ба пешравиҳои назаррас ноил гардидааст. дар як иқдоми муштараки табибони кардиологи ҷумҳурии федеративии олмон ва мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии шаҳри душанбе дар маркази пойтахт дорухонаи нав ифтитоҳ гардид. дорухонаи мазкур ки таҳти ҳамкориҳои байналмилалӣ ва бо мақсади беҳтар кардани дастрасии аҳолӣ ба дороҳои босифат таъсис дода шудааст, танҳо маҳсулоти тиббии истеҳсоли олмонро ба фурӯш мегузорад. тибқи иттилои масъулин ҳамаи дороҳо дорои сертификатҳои байналмилалии сифат буда аз ҷониби ширкатҳои пешрафтаи фармасевтии олмон таҳия ва истеҳсол шудаанд. дар маросими ифтитоҳи дорухона намояндагони соҳаи тандурустии кишвар, табибони варзида аз шаҳри душанбе, хуҷанд, дигар минтақаҳои тоҷикистон инчунин олмон ва мутахассисони варзидаи соҳаи тиб аз шаҳру ноҳияҳои кишвар аз ҷумла душанбе, хуҷанд ва дигар шаҳру ноҳияҳои мамлакат конференсияи илмӣ амалӣ баргузор гардид. ин ҳамоиш дар фазои дӯстӣ ва ҳамкории касбӣ сурат гирифта ба масъалаҳои мубрами тандурустӣ аз ҷумла ташхис ва муолиҷаи бемориҳои дилу раг, такмили стандартҳои хизматрасонии тиббӣ ва беҳтарсозии дастрасӣ ба дороҳои босифат бахшида шуд. таъкид гардид ки дастрасии аҳолӣ ба дорои босифат, такмили ихтисоси табибон, воридсозии таҷҳизоти пешрафта ва татбиқи усулҳои табобати муосир аз самтҳои калидии рушди соҳаи тандурустӣ ба шумор мераванд. иштирокчиён дар мавзӯъҳои усулҳои муосири ташхиси кардиологӣ, табобати фишорбаландии музмин ва дигар мавзӯъҳои муҳим маърузаҳои муфид пешниҳод карданд. مسابقه اساسیاسیای والیبال آسیای مرکزی بین دختران 16 ساله در شهر دوشنبه. این تدبیر در کاخ المپیک دایر شده، در آن دسته‌های دخترانه از تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان و قزاقستان شرکت می‌کنند. این مسابقات در کشور ما بار اول بوده تا 7 ایول ادامه می‌کند. توجیکستان میزبانی باز یک مسابقه سطحی بین المللی گردید. از 1 تا 7 ایولی سال جاری در پایتخت مملکت شهر دلارای دوشنبه چمپیونات اساتیاسیای والیبال آسیای مرکزی میان دختران تا 16 سال دایر می شود. در این مسابقه محتشم منطقوی منتخب‌های والیبال دخترانه از جمهوری‌های ازبکستان، قرقیزستان، قزاقستان و تاجیکستان شرکت دارند. قبل از آغاز رقابت‌ها در تالار برهوای کاخ المپیک مراسم تنتنوی افتتاح چمپیونات اساتیاسیای والیبال آسیای مرکزی میان دختران تا 16 ساله برگزار شد. در مراسم افتتاح پرزیدنت فدراسیون والیبال تاجیکستان شیرعلی کبیر، رئیس کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان زلفقار گل احمدزاده، نمایندگان اساتیاسیای والیبال آسیای مرکزی و دیگر شخصان رسمی شرکت ورزیدند. ضمن سخنرانی قید گردید که این تنها یک مسابقه ورزشی نیست، بلکه آغاز راه بزرگ برای ستاره‌های آینده والیبال منطقه میباشد. هر یک بازی امکان نشان دادن اراده، مهارت انفرادی و همبستگی دسته دانسته می شود.
дар даврони истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон варзиш ба яке аз самтҳои муҳим ва афзалиятноки сиёсати иҷтимоии кишвар табдил ёфтааст. роҳбарияти олии мамлакат, махсусан пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба рушди соҳаи варзиш таваҷҷӯҳи хоса зоҳир менамояд. мизбонии чунин чорабинии сатҳи минтақавӣ барои рушди инфрасохтори варзишӣ ва ҷалби ҳарчи бештари наврасону ҷавонон ба варзиш заминаи мусоид фароҳам меорад. дар идомаи маросими ифтитоҳи мусобиқа ба таваҷҷӯҳи мухлисон ва ҳаводорони риштаи волейбол барномаи фарҳангӣ бо ҳадафи боло бурдани рӯҳияи варзишгарон, ташвиқи муҳити дӯстӣ миёни иштирокчиён ва фароҳам овардани фазои дона барои меҳмонон ва сокинон ташкил гардида маросимро рангинтар намуд. чемпионати ассотсиатсияи волейболи Осиёи марказӣ миёни духтарони то 16 сола бори аввал аст дар Тоҷикистон сурат мегирад ва ҳадафи он таҳкими робитаҳои варзишӣ миёни кишварҳои минтақа ва рушди волейбол дар байни ҷавонон бахусус духтарон мебошад. дастаи мунтахаби волейболи духтаронаи Тоҷикистон низ ба ин мусобиқаи сатҳи баланд омодагии ҷиддӣ дидааст. бори аввал чемпионати кава на ягон мусобиқа вале чемпионати кава зери 16 байни духтарони мегузарад ва хеле хурсанд ҳастем ки дар ин мусобиқа дастаи навҷавон духтарони зери 16 иштирок мебаранд. дар бозии аввали чемпионати ассотсиатсияи волейболи Осиёи марказӣ духтарони то 16 сола Якачини Қазоқистон бо ҳамтоёни хеш аз ҷумҳурии Қирғизистон сабқат намуданд. дар дидори мазкур духтарони қазоқ маҳорати баланди касбӣ нишон дода бар ин ҳарифи хеш даст боло шуданд. духтарони тоҷик бошад дар рақобати аввали хеш дар муқобили Якачини то 16 солаи Узбекистон бозӣ мекунанд. Мы на этот турнир кава уже приготовили где-то уже год. Мы первый раз в Душанбе, нам очень уже нравится ваш город, красивый. Мы рады, что здесь на этом возрасте это первый турнир. И первое соревнование еще Ю-16. Команды все сильные, вот Казахстан, вот Кыргызстан, Узбекистан, и еще ваши команды Таджикистан тоже сильнее. Здесь слабой команды нет, все сильнее команды. рақобатҳо бо ҳамин тартиб то санаи 7 июл идома намуда дар ҷанбаз ғолибон ва ҷоизадорон бо медалу ифтихорнома сарфароз хоҳанд шуд. бинандаҳои гиромӣ, чунин буданд хабарҳои барои ин соат омода шуда. саломат бошед.